Twongeye kubaha ikaze hano kuri televiziyo yanyu mukunda mumaze kumenyera dore ko twabaga kuri televiziyo yose ariko twaramuvinze kubera impamvu nabasobanuriye ariko ubu turi kuri Turino rero kubw'abandi batari hano Turino kubw'umugambi w'Imana nawe urahuri uriyo Turino rero ifite ubusobanuro bwinshi hano muri studio zacu tugenda twimura iyo tugeze ahantu turabatumikira hano tukaba turi kumwe n'umutumirwa udasanzwe benshi mumaze kumenya kandi mufitiye amasiko benshi barantumye ngo uzadushakire Dr Musinga araza kwivuga ariko twagiriwe amahirwe nageze hano muri Indiana namushatse cyane ariko nawe ntiyambereye umwana mubi aranyemerera aranyita abantu kuri Turino tukaba rero Bishop yego Dr turakwiyegereje hano urakoze kuri Turino hari ubwo wigeze wumva ijambo Turino numvisha urivuga turi Ohio muri Kentucky muri mahoro ngo Turino uraririmba ngo Turino waraje bisobanura iki Turino ubu bivuga Turino ntacyo kintu wumvishije twaje indose twaje manga Turino twarahashitse rero nubwo mbize mvuga ngo ni fulani ariko ibwira abantu badukurikiranye murakoze nitwa Bishop Dr Emmanuel Musinga Rupande tuye hano muri Indianapolis mpamaze imyaka 13 n'uwa 14 ntangiye ndubatse mfite umugore n'abana batandatu nkaba ndi umupasteri aho nsanze niho nkorera umurimo w'Imana muri church mpamaze imyaka 13 ngiye kumara 13 arakoze cyane aratwibwiye atubwiye ubuzima bwe atubwiye wari we atubwiye akaza akora ariko beyond cyangwa se beside sinzi icyongereza ni mu kugenda ngikabakaba ejo bundi nabwiye muzungu ngo thank you very emergency aho thank you very much kubera yuko twarimo twihuta mbona nyine muramukije bya emergency nawe afasha kantu muri emergency none nkagiraga ngo umuntu ashimira undi bitewe na situation thank you very much nigiye yakoze byinshi thank you very important thank you very emergency ako nakanje hanyuma rero Bishop nagiraga amatsiko yo kukubona gutya vis-a-vis aho naragukurikiraga ashobora ko hashize nk'imyaka 10 numva Musinga nigeze no guteranira hari church mufite Nairobi ariko noneho ntabwo twaje mu buryo ntabwo naguhostinza hano mu buryo bw'umurimo ukora w'itorero ariko naguhostinza hano ngize iminsi mbona wanariza usubiza n'ibibazo abantu bagenda bibaza abandi bagenda babaza bijanye n'ubwoko bwacu of course uri umushumba uri bishop ariko kandi uri n'umunyamurenge ndi umunyamurenge ndi umwana mu biyaga bigari ndi impuzi kimwe n'abandi bose ikiganiro cyacu rero kiraza kwibanda ku uriwe uretse umurimo ukora ku bwoko nagiye gukurikira ku binyamakuru bitandukanye aho wavugaga bagushinjaga cyane bakubaza ese kubera iki uvuga u Rwanda cyane ntuvuge Kongo aho ngaho ntabwo waba uri umukozi w'u Rwanda kandi uri umukozi nawe ugiye kuvuga nk'abandi nawe oya naje kubariza abandi n'umukera nawe waje sindahengama kandi simfite guhengama bisho tugira cyo tukumva uri gushimira u Rwanda ukavuga ngo rurakabaho rurakarama ntawe wanze ko rurama kandi rurakabaho kuko rwahozeho kandi ntaho gwenda kuje ruzogumaho rutera imbere ariko ukaruvuga ukarusumbza nkaho wavukiye oya ubiterwa niki njewe ntago ndi umunyapolitike nje ndi umukristo kaba umugabo kaba umu-analyst kaba umuntu uvuga fact ntabwo mvuga ubushakashatsi mvuga ibyo mbona n'amaso ubundi ubwenge bwinjirira ahantu habiri mu matwi no mu maso rero ibyo numva biri z'ukuri n'ibyo mbona by'ukuri n'ibyo mvuga mu kanwa kanje rero namba mvuze ngo u Rwanda rurubatse neza ngewe ngiye kuva 2016 nabaye umwere gihugu Amerika nja muri Kenya mu Bugande mu Rwanda ndabona rero mbonye ahantu hameze neza abantu bubatse igihugu kimeze neza mbashigikiye ngize nabi kandi nanjye barigeze kunkamira ese kubera iki ukunda kubigarukaho ntabwo dufite ishari cyangwe nje ndabariza abandi ndi hano kubwo kubariza abandi ariho utsindagira kurusha ko tutarumvuga ngo ushaka kubaka ikintu muri Kongo cyangwa ushaka kugira Kongo neza ariko akanwa mu kanwa kakavamo ijambo ng'u Rwanda ariho havamo bamwe bantumye tukubaze tese bimeze bite okay reka ngusobanurire neza twebwe turantu mu biyaga bigari yego
ibihugu byadufashije twebwe cyane ku giti cyane ngewe igihugu cyane mvukamo aho nakuriye ni muri Kongo aho sogokuru yavukiye data yavukiye ni mu bihugu ni wacu ni muri Kongo nkunda Kongo cyane ari Kongo yaranyanze ngakunda u Rwanda cyane ndazogaruka ngaho gumaho ngakunda u Rwanda cyane kuko u Rwanda rwarandeze ngira uwo ndiwe none rwanyigishije segonderi barumuna banje barahigiye mama barahabaye data yarahabaye na bene wacu barahabaye rutanga babuze kwaza barangwe nawe wigiyeyo udatuma ngubira fita amakuru yawe ndaza kugarukaho fita amakuru yawe inzi ko haye buruse muri kaminuza uriga urarangiza ufite lisansi ibi biko rusesa abantu ufite ubwenge ushaka gusa kubakura mu mifuka naje zoza kuvuga ubuzima bwanje ndabuvuga oya nagutumye ngo mutumire naje ndakubaza uzontumire ndakubariza hano kuri oya wewe waje kubaza ndanje ndakubaza bazoke ndangije u Rwanda ndahava nja muri Kenya nza muri Amerika ibihugu rero nje niyumvamo icyambere ni Kongo icyakabiri ni u Rwanda icyagatatu ni Amerika Kongo rero iranyanga abari muri Kongo yarabanyaze irabasenyera ninja yo bansenyere bangire nabi Yesu none nkubaze utaraje kuri Yesu harwanga konka nyina ngo agwaye uruhero nta wanga kumwonka ndayikunda naje ndayanga kubera ko yanyaze ndabwo ndacyayikunda ariko se njani jose bariteme nabariyo bazatwigwaneho bose ni M23 ni twigwaneho bose n'urukwigwa inkazagiye he inkazi wacu kubaza ikindi umuvyeyi wawe mbabara gukoresha umufano umuvyeyi wawe akwanza akakwangaza ukagenda ugakira ugaruka ugafata undi muvyeyi ngo nukubera yuko wawe yakwanza ankinguriye ngo mubera umwana naje mubera umwana naje mubera umwana ariko yanze ko mubera umwana none nta approach wokora kugira ngo uwo muvyeyi ndayigerageza ikanga watubwira uzo wagerageje kugira ngo mu bigo bwo nti hari abantu barahari si wanyu hari banga oya uzikanisa rupande yubase warisenye urarize uzikanisa rya rupande yasenye inkaza zacu za kwa Segitabo na rupande ikanisa twubatse tugakanyaga igitaka tukabumba amatofari inkaza data ziragurishwa turubaka abagabo bose bubaka ikanisa umuntu akaza karisenya mu masegonda umuturanye leta yayireba nurangiza ikindi keneye gukora niki ikindi ese ni leta yabisenye ni yabisenye oya ndabajije ni yabisenye uko ndabaza naje ni leta yabisenye iyo uvuze mu muturanye yatumwe na leta igihe leta itamwiyama irabimushigikiye imukingira ikibaba icyo ikibazo rero tuze turekuja maranga mutima oya nta maranga mutima je ndakubaza nta maranga mutima namba leta idashobora gushakira umuturage umutekano none se twakora iki kindi turahunga none se izi mpunzi zose ni musinga ahunze wenyine izi mpunzi zose zahunze imitegekere mibi ese nabanyamurenge bonyine bahunga nabandi bahunze nambe barahunze naje nahunze mu bandi subire kwita mu muriro ngo kugira ngo nezeze gasito none se mu Rwanda ho ndibigeze guhunga aho ubu nyine genda hari impunzi yo mu Rwanda ihunga u Rwanda ubu nyine ahubwo bose ko barahunguka sha hunguka gende kubakayo twebwe mva kugirere icyo mugomba kureba nutegura urugo rwawe neza ruzatahwa none rwa kurutegura ruzahungwa namba leta inanirwe gutegura igihugu ngo igihe umutekano tuzagihunga nigitegura neza tuzagitaha tugende twicare dutuze rero abantu ntago banga Kongo ntago twanga Kongo ariko we fear for our own life turahunga kubera izi mpunzi zose ziri mu nkambi ni musinga tumaze hunga ese docteur uri docteur hanyuma uhunza igihugu hanyuma kugihunga uri muri leta zunze ubumwe za Amerika urashobora gukora ibikorwa bishobora guhamagarira amahoro nimbikora bakabisenya kwanza ubwanze ndaje kuzubaka se ubuzima bwaje buri amahoro nageze yose abariyo bose barapfuye wumvishe ngo bitakwira yavuze oya abariyo bose barapfuye babayeho bate uko babayeho kose bakubonye ubanye nabo baba amahoro uzi ijambo bitakwira yavuze ntajyo bitakwira yaravuze indege ya Air Minembwe bari baratangiye Goma Bukavu Minembwe ngo ninje wayifungishije ndanyura he nta muhanda uhari indege ariko ijyayo barayihagaritse ngo tutajayo turakora iki wari ugana du rero aho Amerika nahubatse inzu mu Rwanda ko ndashaka kumbubaka Kongo niduha amahoro rero ko tutubaka rero umva kubwira ikindi tibakaze bagira ishari ry'abandi nama njewe ndi mu businessman ukamba umutekano wanje n'ibintu byawe wewe unaniwe guduha umutekano numara ushaka urakare ko twagiye gukorera handi ubundi development nk'umwuka wera
umwuka wera ntabwo uzuja mu mubiri cyangwa mu mutima uri mu ibyaha. Development izije ahantu hatari amahoro. Nawe ushaka development urabanza ushaka amahoro, ufata umutekano w'abantu n'ibintu byabo, urebe ko ubutunzi butaza. Rero twebwe tuje ahantu hari amahoro. Wagiye kubaka ibukavu baragusenyera? Izasenywe ntuzize nzivuge. Zasenywe kubera ko ari z'abanyamurenge cyane nyinshi. Ibukavu abazifite nazo nizazubakwa nk'iza gatatu. Reka icyo tukiveho wenda baza kandi tukirangiza. Nibagende baho umuturage wese agaciro, batanga amahoro mu gihugu, barebe ko twese iyo turi tutazatanga tuje kubaka muri Kongo. None guhima Kongo nukuja kubaka mu Rwanda n'ahandi tubatsi wanyu. Iyo ufite umutungo wawe ubushora ahantu ufite umutekano. Ariko abanyapolitike baravuga ngo hari ikintu kimwe kigarura amahoro no kudevelopa ahantu hatuma bazamana amahoro. Ikintu cya mbere udaha developa wahageze no kuhagera biratugora. Abahari bo bahagera bibagoye. Wewe byakugoye kuhagera ukahadevelopa. Bahagera gute nabuze uburyo mpagera? Waragiye kiranzira nogerayo gute? Bashiraho indege zijayo, bashireho imihanda, batanga umutekano, barebe ko tutazahubaka. Urakoze cyane kuri icyo kintu. Wenda nubwo wenda ntanyuzwe, ariko wenda abantu uranyuzwe. Nawe unyuzwe nuko nawe uri hano jayo rero jayo nzojayo ndabifite. Hanyuma rero Bishop urakoze gusobanura ibyo bintu. Arababizibaza nubwo ari je wawe kubaza, ariko ndabariza rubanda. Ikindi kintu ngiye kukubaza ntabwo ari uguhembera amatiku cyangwa amacakubiri y'imirara. Turabizi ari ijambo akagara. Kandi bakavuga ko akagara kagizwe n'abantu bo mu murara w'abasinga. Ahubwo nawe wasanga uriko ukuntu wayobaza kurabaza kirabaza kakagara akagara ni ntaje nubishabwa ngo akagara. Wewe kubera ko utakabamo kandi uri umusinga. Akagara nkabamo ukabamo sakagara k'abanyamurenge naje karimo. Oya bavuze ko ari akabasinga. Abasinga ndi umusinga namaraga ndi umusinga naje ndakagara. Katubwire akagara nakagara nyine nzica nza numva ngo kagara ngo kariho. Namba bavuga ngo abasinga nakagara nkabamo. Namba abasinga akagara ari abanyamurenge karimo. Nayo ibyo gakora simbisi. Mwishyuca akagara kakoze. Uri kudukwepa. Uri kagara cyo kakoze. Iyo tubona hari inzandiko bandika, iyo tubona hari wari wabona urwandiko rwanditse ngo akagara rumwe urumbwira akagara ni ka ideology. Akagara ni ka ideology. Abantu bavuga ideology bitari fact. Oya ni fact kuko kigeze kubaho. Hari audio zigeze gusohoka ngo twebwe izo ni audio z'amatiku ntabwo ari bundi kama ba professionnel. Ntibugomba kuzana amatika danditse adafite ashingiye ngo muyavuge. Ntabwo tuzana ibyanditse gusa, ariko nibyavuzwe turabi muzana rumors ziraho. Ntabwo ari rumors. Iyo tubona ibikorwa byitirirwa abantu runaka kandi bari isizina, ntabwo twebwe abanyamakuru tugenda. None uwo mbwira bakabamo barahaba. Urabazi Dr. Bakabamo n'abantu ubundi akagara ni nk'abantu bigeze gupinga twirwaneho ngo buce barashira gasigara karaho ngaho gusa. Nta kintu kagezeho kandi icyo twirwaneho icyo yagezeho kirakomeye kirafatika nawe uragishigikiye. None ngubaze uzuvugana na Kamanzi si tuvugana nawe. Oya ndabaza muza muvugana ku bibazo za Kongo. Oya ntiduherutse kuvugana ariko kubera ko ndaherutse kuvugana nuko sinzi telefone mfite nawe sinzi nawe afite yanje ariko turavukana. Uwo duherutse kuvugana ni murumuna wewe turavugana. Amasunzu ni inshuti yaje ndamuzi n'umwana we twigeze kuba ari Nairobi nawe ndamuzi ni Garafrere. Ni Garafrere kandi no mu bukwe bwanje yarantwerereye amafaranga menshi cyane. Turavukana. None iyo haye uvuga u Rwanda kandi ari hariya ari general kubera kutaja kubakira ubumbashi hariyo mukuru wawe. Mukuru waje ni kuri simbaga sinshaka kuja kubaka. Ni kuri singende kandi hatunga umutekano. Undi yubaka ashaka. Ntabwo mpamvu ariko bavuze ngo baka hari umutekano. Aho nyine Masuzu hari umutekano. Simbizeye na. None tibizeye mwene wanyu. Ndamwizeye. Ariko kubera ko ngomani bari hariya. Ariko arabametriza. Umva kubwira. Ametriza security. Ujye uzarisigareho uzambaza amakuru ya Rumbashi ndayazi kuyakurusha wewe. Wowe ariko hari mwene wanyu. Kuba hari ntibisobanura ko nkeneye kubaka. Ntabwo nkeneye kubaka hegereye iwacu kwitabo ryo kwa Rupande ntigeze gisangane ntigeze barumbashi ntigeze bakenshasa yabaye i Rwanda wubaka i Rwanda yabaye i Rwanda mboka ko ari umutekano ariko na Rubumbashi hari umutekano ntawo no Masunzu yarananiwe hari oyaye namba hari uhari umutekano w'abanyagatanga
ntabwo ari umutekano wacu none acunze umutekano w'Abanyagatanga ntabwo acunze w'Abanyamurenge nukuvuga Abanyamurenge bahari bari muri security birashoboka kandi hacunzwe n'umugenerali w'Umunyamurenge nigeze kubayo ndahazi ariko nico gihe n'ubu nyine simbize aha tugaruke ku ijambo ryo rigenda rigarukwaho twabonye ukubita ingendo nyinshi ndetse ku nkuru imwe uheruka gutangaza nagukurikiye uganira mu kiganiro uravuga ngo nti womara mu mwaka kugera mu Rwanda kabiri si mu Rwanda honyine muri Afrika sorry muri Afrika mfite ibikorwa muri Kenya mfite ibikorwa mu Bugande no mu Rwanda ariko hakaba niba nabyita rumazi kwa kuri wari murabivuga bavuga ngo Bishop ashobora kuba ari mu gukorera u Rwanda bahari umurimo wabo uri gukorera u Rwanda wenda utari official bigeze kugura ko na police akazi mu Rwanda ndagasaba si ngombwa ngo bambwiye nkorera umuntu nkorera Imana itorero ryanje nyowe yitwa Grace Tabernacle niryo nkorera none wavuga ko hari service ukorera u Rwanda oya ntayo njewe icyo nkora nkora nageze mu Rwanda mbona hameze neza hari umutekano kene kwasha ibikorwa byanje n'inshuti zanje zihakorera kandi u Rwanda none iyo ujana y'abazungu wenda tukumva uzima mu bajanayo nuko hafite umutekano nanjye mfite umutekano uzogende kuri Google uje muri CIA Homeland Security ya America ubabwire ngo kene kujana umunyamerika muri Congo imyandiki muri rouge bavuga ngo nugera hariya bakwandikira mu ikaramu ya rouge ikaramu itukura nugenda hariya for your own security we are not responsible Dr. Nti wobuhaye wangisha abantu Congo reke njewe mvuga fact ntabwo mbimbi bintu urumva rero nje ngenda mu Rwanda ntabwo ndi umukozi w'u Rwanda ariko ndi umwana warezwe n'u Rwanda kandi u Rwanda rwagize impact ku buzima bwanje nzorufasha bazureke ngo bwite kandi nawe bagishije kaminuza sinahakanye naje numva amagara ukamba zo kubwira ibyiza kwa gira ico ubafasha uzaba utari umwana mwiza ariko uza makofitire wari hariya uza makofitire wari y'Ibutare kunje ndabizi n'inyama kuri ya sahani jewe hariya narahabaye Butare aho mbere nagaze nkorera muri hariya kuba muri mu Rwanda ndahazi nyuma yaguga mu 2000 nabaye Butare nageze muri kaminuza inzu buryo mwagaze murya inzi buruse mwahawe nanje jewe mu Rwanda kwanza gwamfashije gato kukuruta wewe wawe buruse uri Anza University jewe ariko sinabihakanye kamwe n'abandi benshi bagenda barangiza University aho bageze yaba ari abana bavuke mu Rwanda yaba ari abarescape yaba ari bavuye Uganda yaba ari bavuye Burundi u Rwanda aho rugeze tugomba kurushigikira hakaba kaza Singapore hakaba kaza Dubai kubera ko nabantu babakoreye igihugu neza na Kongo nigera ku rugo rwego tuzayishigikira ese izogera ku rugo rwego utabigize mu ruhare nzagira mu ruhare mu gihe bazabishaka niba mu mutekano uhagije namba inka zacu zinyagwa guhera ubundi umuntu kugira ngo akunde igihugu nico gihugu kiba cyamufashije nawe yamara akagira cyakimarira nukuba ngo akazi ka leta nukumva umutekano naje ka develop igihugu baze bamduha umutekano reka kunda kuja gusubiza ikibazo cyawe baze kuzana ibindi rero abantu impamvu je nkorera nshaka kujana impamvu wo korera u Rwanda sindukorera impamvu ndashaka injayo nuko hameze neza iyo ujanye umuzungu ariko yuko bakora ibikorwa buhawuruko banzureke njewe ndakubwira ukuri kose kandi umbwire ndakubwira fact be open genjana y'abazungu umuzungu yarambwiye ngo no muri Uganda sinzosubirayo mu Buganda mu Buganda kubera hotel zabo tware ahantu zambarara unti zimeze neza muri Kenya arambwira ngo ikirere kirimo umukungu mu Rwanda arambwira ngo igihugu kirakeye nurahumeka tuhumeka umwuka umeze nko muri Amerika ta mukungu uri mu kirere hotel irimo air condition rero ibintu biri akeza karigura my friend abantu bareke kuba abanyeshari ikindi namba leta y'u Rwanda yashoboye kuzana umutekano w'igihugu ikazana amahoteli meza ni bande bazoyaryamamwo abana b'abanyarwanda abanyamurenge barezwe n'u Rwanda rukabageza muri Amerika batabigize mu ruhare nimutanabikora ni shari ni no kwanga gushigikira bene wanyu abanyafrika tebazi gushigikirana njewe ndashigikira leta y'u Rwanda aho bageze ngiremo nacu kuboko kwaje nubwo nokora kadukangana n'u Rwanda ngafungura nka kampani mu Rwanda umunyarwanda umwe agahembwa Imana izampa umugisha nzaba nakoze Dr. uyu munsi Kongo igwanye n'u Rwanda bikaba ngombwa kuba umusirikare u Rwanda ku ruhe ruhande
noguma muri Amerika. Oya sinavuze Amerika. Nakwe ngundi Kongo igwanye n'u Rwanda bikaba ngombwa kuba umusirikare. Amerika ikabwira ngo hagati ya Kongo n'u Rwanda uratabara. Igisubizo uragifite. Oya ndakubajije. Oya mbwira. Ico singisubizo. Aha uburemere bwa Kongo bw'urukundo rwa Kongo n'u Rwanda wabipima bingana gute wagira gutya cyangwa wagira gute oya nkunda Kongo ariko yaranyanze none Kongo ni yanze sinakubajije mpimira kumashi gute mpimira u Rwanda niba ari gutya niba Kongo niyo navukiye ngo ni oya ndabizi nkunda Kongo cyane ariko Kongo yaranyanze ndayikunda niwe wacu niho tugira itongo ryitwa iwacu none nika kwa kundi Imana yavuze ngo mukunda abanzi banyu none ndabakunda hari n'igitabo nasomye kirambira ngo hari abantu uzakunda ariko bakundire kuri none urumva ukunda Kongo ndayikunda none ziriya mpunzi zose ndizikunda Kongo none niki ushaka kumarira iwanyu niyo bambu iyo umuntu akunda hano ugira icyo hamarira babanze bambu umutekano nzakicyo mbabarira niba mu butekano zagizo abanyamurenge ko bari mu butegetsi bwa Kongo indani bangahe uko bangana kose ariko barimo ejo bundi gisegete yaravuze ngo abanyamurenge n'abakongomani ibyo nta nico bimbwiye ntacyo bikubwiye ntacyo bivuze no kwitaga sito uko none zibona kwisaga sito uko kwa urara nibiratonga kwisaga sito none iyo batwita abanyarwanda wowe urabyemera nabyo ndabyanga karashekerera ngo n'umukongomani natanga umutekano w'abanyamurenge tubone kumenya ko dukunze biranugukanga abaturage nagenda ijambo regize imisi rivugwa ku ma YouTube ku ma social media ku ma space abantu bamaranye ngo turabanyamurenge babatutsi abandi titi ntago turabatutsi turabanyamurenge urarivuga iki ku mu analyst biriya nabantu bafite understanding zabo zo gushaka kwiyegura ngo bave ku bandi bantu batsinda abanyamurenge handa ariko biriya ni fake ni for archifo turabatutsi babanyamurenge baba muri Kongo ejo bundi nkubwira amakuru ubu nyine mukozi nagiye mu Bugande tuhafite ibikogwa tuhafite ishuri sanga ndagenda ahantu mbarara bitabirezi ruguru kubwira amakuru yanejeje baho abanyeshuri bariko bagraduatinga nije babishuri ishuri ba secondaire ba primaire bo kudoda imyuga bahamagara umwana w'umukobwa bagiye kumuha diplome ngo ni njyabahinda umugande umukunyini nyabahinda nari ngiye guhaguruka ngo niki cyakunejeje none ko tuvukana umwana w'umuhinda niki cyakubwiye ko tuvukana nuko n'umuhinda iwacu hari abandi bahinda nabuze witwa Musinga none ko nyabasinga nako shaka nyabasinga icyo nicyo kikwereka ko abanyamurenge arabatutsi abareke kuzana ibintu byo kuzana abo bantu wavuze bashaka gutsinda izina n'abantu ntazi naho birwa bivuga ku ma space ntazi kana hagaciro ariko bafite fact ta fact bafite kubera ko umunyamurenge ukagerekaho ubututsi kubera ko umunyarwanda ukagerekaho ubututsi ukamurundi ukagerekaho ubututsi kubera noneho ndi umunyamurenge w'umukongomani turabanilotike b'abatutsi ibyo ngibyo byo kuzana ibyo bintu ntabwo ari ntabwo umva nkubwira reka ndakubaza ntabwo bazo dutandukanya n'abandi okay kuko abatutsi abanyamurenge bavuye mu Rwanda bandi bava mu Burundi no muri Tanzania abanyarwanda bavuye abanyarwanda n'abanilotike nibo twavuyemo nibo bavuye bava mu yusomye amateka bava mu manilotike ni kush ni aba Ethiopia aba Masai abakonyine mu Bugande abahema abanyarwanda kubera iki batiswa batusa abo bose utondaguye n'abanilotike ubundi duhure ku jambo none se nilotike ni ukuvuga ngo ubututsi yes twaje guhura ku jambo mututsi nabo abahema n'abatutsi oya n'abatutsi dufitanye rasi imwe ndabaza ko ari abahema mututsi rero yaje kuva abanyarwanda abarundi yo haje kuva mututsi rero ni dukomoka mu twese rero mureke kuzana division hagati ntabwo ari division ariko kugira ngo tweclaire ibintu mureke kuzana division hagati wenda nawe hari undi muntu wavuga ko wawuzana division oya nta division mwenza tiwumve ko kuri kwa ariko kandi ndiko ndakubaza kugira ngo ibintu bitunganye uzukuri ndi umunyamakuru ko ndabaraza rubanda iyo uvuze ngo ukuri nzi uzaruku uri umuki kwanza turi umusita ndi umusita ntabantu uzona bare mu Rwanda cyangwa ntibazavuga ngo muzavenira umusita abasita bari mu Bugande ntibarabimbwira ko yasuye ko zanumva ariko gasusa abatutsi
abatutsi mugize mureka ibyo bintu oya iki kintu ndashaka ko tukivugaho cyane kandi ugisobanure neza uvuze ijambo kiza nashaka uravuze ati turaba nilotique kuko twavuye kuri Fleuve Nil biva kuri Nil twakurike Fleuve Nil Nilotes harimo abatutsi harimo abahema harimo baraba b'Uganda n'aba abakonyine n'abandi yani babita bakiye nabo bakonyine cyangwa se baraba Museveni n'aba babita okay reka tuvuge bari bose bari muri Orasi kubera iki hatovamo n'abanyamurenge muri abo Nilotes muzabakure mu bandi twumva ko muzabakura mu bandi kubakura mu bandi kubera iki aba Nilotes tutavuga ngo abanyamurenge bava kuri Nilotes kuko abanyarwanda b'abatutsi bava muri Nilotes rero hari ibintu abantu bashaka guhimba bizabagora guhindura n'abavuze ngo abanyabyinshi bavuye mu Rwanda abasinga bavuye mu Rwanda abanyakarama bavuye mu Burundi abarundi babahiga babongera bavuye mu Rwanda abahinda baraza bagahari imurenge bitwa abanyamurenge nukuvuga ngo ababandi mwaje mutandukana n'abari mu Rwanda murashaka gukupa iriya relation yabo mwita abanyamurenge muve muri gatutsi mu tutsi muhite mu abanyamurenge abandi muhuye iyo ni ibintu mugenda muhimba bizabagora guhindura ariko ntibizabaho ese uboneze ni ubututsi ritamarishije abantu muri Kongo ntiwumva se nuko murashaka kwikuraho oya ndakubajije ntabwo ribamarishije none se kuva imyaka iyo bica abantu bavuga ngo nabatutsi aba ngubwere imyaka yose twagiye dupfa nuko twara abatutsi gusa nibatwanga uko dusa ntabwo batwanga ko tora abatutsi batwanga morphology yacu gusa rero leta ishikira urwangano umuntu akavuga urwangano ukamurekera hariya warangiza ukambwira ngo ningeneje kwijwisha ese ikinshasa nta bandi bantu bafite morphology sanki y'abanyamurenge ko batabisha uzababaze ko batapfuye muri 1998 babaziza barapfuye benshi wari uhari batari ubwoko bw'abanyamurenge barapfuye benshi bakasayibwa kubera ko abanyagasayi yes barapfuye Lumumbashi barapfuye 1998 ndabizi barapfuye bamwe bahungira Congo Brazza abandi bahungira Zambia uzobimbaza ikindi gihe tugana ku musozo ndumva ivyo nari mfite kukubaza ndi kubigaza ndivyoshira ariko kandi kiganiro turagicumbikira ariko mbere ko tugicumbikira ndakubaza ari leta ya Gisegeti na leta ya Kabira nk'umwanalist ninde ni yihereti twica ica abanyamurenge leta ya Kabira yari umuvyeyi ntacyo yadutwaye igihe mayimayi zateraga yarazirwanyaga ariko leta ya Gisegeti ntiyanazirwanyije ahubwo yazihaye ibikoresho byo kutwica kandi leta ya Kabira haribwo twabonye abantu bigomeka harabayo za CNB hakabaho za M23 ya mbere hakabaho za Gumino ikiriya Gumino ya mbere ntihari kuri leta ya Kabira barigometse ariko Kabira yarwanyije umuntu baba barigomekeye iki Kabira yarwanyije umuntu wese wazaga kutwica Kabira yarwanyije mayimayi ya Kutumba arayirwanya nta n'umunsi numwe yajanye kibuga kimwe cinga Kabira yahayezaga abana b'abasirikare b'abanyamurenge bakayobora urugamba ruja kurengera bene wabo Gisegeti yabakuyeho arabicaza bimakaza Kabira rero abanyamurenge bangana iki ugereranyije kwijanisha sinzi umubare kuko sinarindi yo cyane ariko ya promotinze abana b'abanyamurenge benshi abahama general uzabazumye kuri Gisegeti uzambaza abantu bahawe promotion no mu gisirikare none abanyamurenge bari muri leta ya Gisegeti wababwira iki nababwira ngo begere Gisegeti bamubwira ahinduke anahindura imitegekere nadahinduka uko ameze manda ya mbere nta kintu yakoze manda ya kabiri agiye kwigeza hagati nta kintu turabona akora nta muhanda nta mutekano ahubwo yabaye nawe muzarendo icyanyuma abantu bavuga ko bashinja u Rwanda ko ari rwo rwabereye Red Tabara ndetse bakabazamurira rwitwikira amazu ico kintu kivuga hiki nk'umwanalist ntabwo ari bo kandi batanga fact ko bavuye mu Burundi ntabwo ari bo bashaka kubita kudeta Rwanda bagatozwa leta y'u Rwanda niyo yabwiye bari abarundi ngo bakubite kudeta bavuga ko bari bashigikiwe na leta y'u Rwanda muri kudeta iyo bashigikira barasirana kubita kudeta iyo bashigikira bakakubwira ngo leta y'u Rwanda ishigikiye niyo mbare ngo kubite inkuru nziza kudeta ibararaye bande kure baze muvuga ibintu muze muvuga ibyo muza Red Tabara yazamutse ruguru yazamutse ahizaba yarivuye ikintu cyambere yarivuye ikintu cyambere utazongera kubaza n'umunsi numwe tukabaze uvuge ngo leta y'u Rwanda yarishigikiye bari abarundi ko bakubita nziza kudeta ariko niko bivugwa sije sibambi hamye ntabwo ari byo tibari barimo iyo baje kubamo tibazaragenze kuriya
ijambo rya kabiri hariya bahunga iriya Red Tabara ntabwo ari u Rwanda rwa Red Tabara niyo yonyine hariya ishaka uko izotaha yari ivuye izamuka ruguru yari ivuye yahunze iva mu Burundi yahunga iragenda ija mu Rwanda iva mu Rwanda ikiri ruguru nese impunzi wozi baza leta ho zaciye zaciye muri humye nyungo n'abaraciye muri nyungo bakazamuka arakoze cyane arakoze Bishop kuri ibyo bisobanuro nje ubaza ntabwo nibyo mba numva kandi ngashaka kubibariza benshi uri umukomedi gusa cyangwa warize ariko hari n'abakomedi bize ufite lisansi ndayifite yahe yo muri kaminuza yahe kaminuza y'u Rwanda nkuru y'u Rwanda iruhande Butare okay uzashimira u Rwanda rero nzarushimira rwose sinavuze ko nta n'umunsi ndarugaye ariko nakubashije ko wabariza abandi icyo nshaka nikire bazavuga ngo agasozi kamanutse nkakazamuka izindi bivuga iki ushaka kuvuga ngo ukugiriye neza nawe uzamugirire neza ushaka ko tubwirira u Rwanda uzaruvuge neza waharaho mvushe muvuga nabi nkubwire icyakabiri uzagende wubakeyo aho bageze tubashigikire nabone tuza muri Kongo ngabiri kibanza ndakiguhaye gendo imusozi arakoze cyane ubaye n'umwanya wanjye mu kibanza jewe nica abantu banziza jewe nkunda ukuri ngakunda kuvuga ukuri ikindi nkanga ubujyajya nta bintu byo kuba ngo bano bantu bose bagiye biga mu Rwanda nzambere nk'umutkurandiye baravuga ifaransa bigiye mu Rwanda icyongereza u Rwanda barabigiye mu Rwanda babashire Minerval abana babo bigiye mu Rwanda bamwe bari hano bafite inzu mu Rwanda abana babo banyirasenga bande barakora mu Rwanda ko bararye mu Rwanda wicaye ugatuka u Rwanda urarwaye mu mutwe namba ntaciriza uhabona ku Rwanda wacicetse ese reka nkubaza kanyuma unteye amatsiko oya reka tureke kubyihora nkubaza kanyuma iminsi yose ugize uvuga nzana uvuga u Rwanda neza kandi ni byiza sindavuga nafite ikindi nakora nta muntu uragushimira ngo aguhamagare umutegetsi avuga ati sinakeneye ko nshimira tibashimiye kera niba banyishuriye segonde oya narimbajije pasiko yanjye ntawe gusa njewe none niba badashima kuruvuga neza kubera ko ushishikariza njewe niko kazi kanje nta muntu wimpembera sinakere ko umuntu abimpembera ntanzara mfite ndi mu wanje nta kibazo banzura nkubwira sinakeneye ako kazi icyo nkeneye uko Afrika iba nziza kubera abantu bashoboye kumetiriza igihugu cyabo tugishiremo amaboko Kongo niwe metiriza tugishiremo amaboko u Rwanda n'u Burundi whatever tubashigikire tuzamuri Afrika. Okay, u Rwanda ni igihugu sinzi kundu bihabiza ariko turugiye gusoza tugana ku musozo. U Rwanda ni igihugu cyiza cyateye imbere cyiyubatse. Urabyemera nawe? Yego ndabyemera nago mbihakana. Urumva cyiyubatse muri economy ndetse igihugu cy'isuku ya mbere kagira n'umutekano. Niki warusabira kugira ngo rufashe Kongo? Nasaba yuko Kongo yaba yari bizemeye. Bazureke kuvuga Kongo ko yemera. Wewe mbwira icyo wasabira u Rwanda gukorera Kongo. Hari ibintu nigeze kuzigishaho umuntu nigeze kubisoma ahantu abantu 10 udashobora gufasha biragoye gufasha umuntu utemera ko umufasha ikindi biragoye gufasha umuntu uzi ko kurusha ubwenge ikindi biragoye gufasha umuntu uzi ko yifashije iyaba Kongo yarimeye gufashwa yarize uburwayi bwayo no babwira abafasha ibintu bibiri ikindi cyambere nukubafasha muri management y'amafaranga ya budget y'igihugu muri economy nicyo kintu cyambere kumenya aho urusensi rumwe rwagiye kurengera ifaranga icyakabiri nugutraining abayobozi kuri patriotism mu gukunda igihugu no gukunda umuturage. Ushaka kuvuga ko Kongo abayobozi badakunda abaturage? Ndabakunda habe numwe ntabo kubwire amakuru icyo ni cyakabiri yego tiwo kunda umuturage ngo nurangize uhembwe ibihumbi 200 z'amadolari iwa dahembwa n'urudolari na rumwe kandi adakora umuturage aya mwimakazi none se umuyobozi anganya n'umuturage ura investir mu gihugu kamuhakaze ugabanya umushahara wawe ukabona investment y'umuturage rero patriotism nukwemera kwiyima ibyawe ukabiha abaturage bawe niko kubyara abana tubakunde biragoye ko barera ngo bacuke uzukumbwa neza cyo amabata ibatereze turaga umwana rigatora rikamira umwana atari namba wumva ngo umuntu afite inzu zine zitanu bishaka kuvuga ko Kongo imeze nk'iyo bata abusanga none se reka nkubaza nigeze kubaza umuntu nkubaza ikibazo ese Kongo bagira budget y'igihugu tibara izija nkurikirane ugende kuri Google ariko twabonye bakora imihanda ingahe baza kubwira
izija ugende uje kuri Google urebe budget y'igihugu ca Kongo ni biliyoni 16 z'amadolari budget y'igihugu uje kuri budget y'igihugu cy'u Rwanda ni biliyoni 4 ariko kuva muri 1994 kugeza ubu nyine nta mukozi urasiba guhembwa muri Rwanda muri Kongo bazaba imishahara izahimba reka turekere politiki ya Kongo aho ngaho hanyuma hari utubazo zankunda kubaza iyo tugenda gusoza ibiganiro twa TikTok yes ndatukubaza rero mu buzima bwawe utinya iki utinya icaha n'Imana utinya Imana cyane ukayitinya iratinyitse kuko utinya icaha kurya wubaha Imana ariko wari uvuze ngo urayitinya no kubaha n'uba bitandukanye hanyuma rero niki warara utabonye ukababara ndasenze nababara cyangwa iyo ntari kumwe n'abana banje niki wicuza mu buzima bwawe utakoze cyangwa wakoze ukumva uricujije nashatse ntinze ariko final narashatse ariko ubwo butinde nibwo bukubabaza ntabwo nabigarura abundi abo tungana bafite amusuku uri umwemeramana uri bishop ufite kwizera ubu nyine Imana itibutsa ha ukayibona kwa kundi kwa Mose niki wayisaba bwa mbere no isaba gusa ko nzabana n'iteka ryose nta kindi naho ibindi byo yangiriye neza niki wabwira ubwoko bw'abanyamurenge no babwira ngo bakundane mu buzima bwabo bwose ahantu hari urukundo hazaba imbaraga iyo hatari urukundo nta mbaraga zihaba yes urakoze cyane reka ngushimire nshimira n'abazakurikirana iki kiganiro Bishop rero Dr Musinga Rupande turagukunda cyane asante turagukunda ariko nubwo tukwibazaho ibibazo byinshi tuba twatuma uzabireke oya sijewe ko ndavugira abandi nje navuze ngo turi no kubw'abandi turi hano kubw'abandi turi hano kubw'abandi bakwibaza ibibazo byinshi kandi ngombwa ko tugutumira ikindi gihendagira ngo uzemera ndahari dukomeze dukura abantu mu rujijo cyangwe se mu bibazo uzababwire ngende umunyamurenge ukunda ukuri ushigikira ukuri ushigikira umunyafrika wese n'abandi bose baso kwisi uzatera imbere nzamushigikira nkunda Amerika kubera ahigeze yampaye ubuhungiro ingirira neza nzoyishigikira ubuzima bwaje bwose nundi muntu wese nawe gasito n'ubundi nzamushikira ngo atere imbere ubone Musinga naho kumbwira ngo niceceke ngo ngende ukora ibyo ushaka nzokora ibyo Musinga ashaka by'ukuri bitari bibi ariko apana ibyo wewe ushaka urakoze cyane reka tumushimire Imana iguhumugisha kiganiro nakagaruka asante urakoze wakoze kudusura na polisi yego urakoze